Rafa, anak ko, agriing kan. Rafa, maladaw ka ni si pagadalan nyo. Rafa. Jak sumra kita, masadutak. Kayat ko pa iti maturog. Anya, ang nagaduntilangan mo, anak ko. Agadal ka. Tanarigat ti awan adal na ita. Masadutak nga rodon. Di kay ka di makawawat. Jak agiskwelan. Panawandak dito ita kayat ko pa iti maturog. Anya kay matan. Amo yung mata sa anak ka makaturturog iti rabi. Ngam disturbuan dakmat. Basta jak agiskwelan. Ay, ti anak ta, bakit? Sayang ti panawan. Mabayin to na sumprag iti pagadalan, no nataanganan. Jakmat nga rod maayayo, lakay. Kanayon ko pa'y nga ibagakan kwa na. Agundawayan na ti kaadam dita abroad amang tulong kan kwa na nga agadal. Ngamawan mo't denggan na. Anya, amang ano na ibarkada matan. Awan ba't isang sangpet na barkada na diti balay, lakay. Agamkit di, kanayon arumwar. Kat marabrabyan nga agaawid. Pasaray na bartagpay no daduma. Anya? Sika man ti makisarita kan kwa na. Tauray bagbagaak, di nakmat denggan. Noong takmat, labanan nak, lakay. Oo, sige. Kasaritak to, ti anak ta. Sige man nga rod, lakay. Ang aguray ka. Apay akas ta. Tunggal umawag ka. At dalat tauyak mo. Apay akas lasan na mag-agasan tauyak mo, lakay. Yun nga nun. At tumtumarak ba't iti agas para iti uyak. At dapat lang ta. Basit matkit dahin. Gagangay lang nga uyak na ito, bakang. Oh, adawag mo Rapa. Sungbatam ti cellphone mo. Bye-bye am. Tani tatang ti umawawag. Sigurado asermonan nak dayta. Tanagipulong man nga tani nanang kan kuana. Makarangrang. I-off mo man nga rod. Wan. At dayta. Juni. Agawit tansan ije balay mi. Jak ngamin nagbinulan. Masikugak samot tan. Anya? Adi mayat. Tapno kapilitan na pag-asawaan datan. Ngam, kasanon ngay numamon ni tatang ko ti may papan ka data. Anya kuma. Bayam ah. Di ka lang nagpanpanunot matang Junay. Pagrigri katak ti kwarta pagbaybayan mo iji pagadalan niyaw. Masapak arumwar amapan aglago iji palingka. Ket pasaray amarabyanak pa yan nga agaway. Kaya't kulaang nga ada ipawit ko akwarta king ka. Kas talagayam ti inaramin mo. Kaid. Pakawanan da kuma tatang. Ay, unay kabatan Junay. Hanya nga iti aramidin tayo nga ikabsat. Agpadamot ang minor di edad dagiti anak ta. Ay, wan nga rod kabsat. Numabalihin, saan da kumapay nga agdan na. Taubing da pay laang. Wan nga raw kabsat. Kastamot lang ti pampanunutag. Gambi karagatan mo ti tumulong para iti ipasngay to ni Rapa nga anak da. Ay, dintumot nagpampanunod dagiti anak ta. Nidala panunutan mo't tantirigat tayo anak kadakwada. Ay, wan nga raw. Gambad daditan. Pag tinulungan tayo asangwan ti amay. Tanay, masikugan ni Rapa. Apay pag sinaanda kami kat masikugak lang nga rodan nanang. Menor de edad kayo pay laang, anak ko. Oray Ang damot ng panunot mi. Ay na, nagsaritaan min iti ama ni June, asaan kayong agdan na? Apay ngay, sana mabalin. Agsakitak na jak makita ni Juni ito uri may salang aldaw nanang. Aniya? Tatang, ipakada ko mati panagnaod ko ni Jibalay Darapa. Ay, sana mabalain. Ubing kayo unay nga agasawa. Agadal ka kiday. Kaya ti agiskwila tatang. Mabayin akon.
nagwarasan di pagadalan ti panagsikog ni Rapa. Pagbainam kumakat inarami jomay. No di kan tupay nagbain anak inobya iti kasta nga edad mo. Ita tapasikugan di nobyam, ibain mo. Tatang, Basta ituloy mo ti agadal. manjak nga rudan tatang. Jak kayatan kunak, manjakon. Saan na natangkan ti ulam? Pagsaya atap ti pampanunutag. Saan ati kayat mo ti matungpal? Ay, makaraman ka kanyak no sukiran yak. Agdaray ta nga rudan, Juni. Ha? Sigurado ka Rapa? Wan, iparit mo't nga mindag iti dadakkel ta ti panagragsak ta. Ti pagragsakan ta, di agtaraytan, tapno maaramid ta ti kayat ta. Sige. Papanantangay. Makamuditan. Adda kwartak ditoy. Inted ni nanang ko. Basta umadayutan ditoy. Daytay saan da ta masarakan na pulos. Tapno awan ti mangriribok iti panagdan nata. Hello, lakay. Pimanaw janak ta. Jakabo no sa dino tinapanan na. Naku na ti ama tinobyo na. Pati kano janak nakat nagpukaw. Nagtalaw. Isadakkel ti atap mi. Nga mga no nagkuyog dagiti duapi manaw. Talaga soccer na iti ka anak ta. Ika wala, di kayo una yung dandanan. Tapno sana mapektaran ti salungat mo bagay. Lakay. Ubing pa'y unay di anak ta makihasawa. Ala, bagbagan talat na bagay. Di ta agsabdang amang bagbagaking kuana. Wana lakay. Kat pang-asim. Tulungan na kamang ikararag iti anak ta. Asapay la kumata makaamiris. Kat agsubli matlaang dito'y balay. Ha? Ni, adakan lakay? Uwan bakat. Kala ati panagawid mo apay adi mo imbagbagang agawid kagaya man. Uwan, tapno masurpresa kayo bakat. Ala, pastrakan na kon. Sige, umay ka nga rod. Ay na, apay akasta. Nagdakkel ti kimot to nga amlakay. Ay, gagangay na ah. Narigat kami ti trabaho kay Jaya Broad. Nirapa, talaga ka di asanan anagawid? Ay, awanan. Nabayagan na sana nagawawid anak ta. Kanayon kong awagan, pagawawid ak idan. Ang di na matlata kaya tagawid. Apay ka no? Kanayon ko ngamin nga ibaga nga ituloy na tag-eskwela. Ang marangrang siguro kanyak. Sa pulag ti anak ta, masapol nga ituloy natin panagadal na. Ay, Sa anak ko nga agsubda iti abroad. Kati urnong ko, gastusan ta para iti panagadal ni Rapa. una. Apay no agpa-check up ka pa'y nga umuna. Tadi mo't agim imbagan tauyak mo lakay. Ay, saanan bakit? Kagangay lang hawyak tayo eh. Basta para kinirapa ti urnong ko. Bayadak ti utang yung abag dito'y pag-abagan nyo. Basta gawid kayo ni Jay Balay, Rapa, ano ko? Tatang, Pangasib, ubing kapay. At ayo pa'y ti magtang mo. Basta agsingsingput ka, anak ko. Agadal ka. At daurnong ko. Kat iso ti aramatim nga agadal. Rapa. masatuta ko nga giskwela, tatang. Talaga ka ti anatangkan ti ulom. Anyaya ti kayat mong aramidag. Nautag ka. Sayang ti kinalaing mo, anak ko. Tatang, Adan anak mo, anak ko. Anyan tulaangan ti masakbayan ti pamilya. No di ka agadal. ay, tatang. Basta, agadal ka. Sige nga ron, makarangrang matay ta nga adal-adal. Wanan, agadal akon. Basta itad yung amin nakasapula ka.
Dadyak kaya ti mabitbitin iti allowance. Sige, kakadwa. Shut lang. Ado pa iti bala tayo dito yung bulsa. Agorder kayo pa inukurang yung ti inom yun. Adwa talaga ti kwarta. Saan ka mamawanan ni ti kwarta, Bes? Da kayo nati. Agad adal iti beer house. Correct. Bilibak mat iti kinalaing mo nga artista. Narumuar kay Jibalayo. Papel kin ballpen ti mo. Ngam props mo lagayam dagi joy. Siyempre. Namaminsan, masapul nga aguwais tayo. Tapno makajabing tayo. Rapa, agring kan. Haldawon. Adapay klase mitasan ay ha? Awan klase kita. Awan ti instructor mi. Manan? Kanayon lang nga awanan ti instructor yo? At dangarod na panan na. Nagsakit ti ulok. Kasanukat na bartag ka asimang pat idirabi eh. Tangiwat mo man. Amang ano mang nagdakadanan ng kantatang. Di damo ti panagin inom ko. Di ka di makonsensya iti kastangar aramidam. Pagbarbartag mo ti alawas nga ititad ni tatang. Imbis nga igatang mo iti gatas ti anak ta. Kababain kini tatang. Pagat-adalan na kangarudan, igat-gatangan na pa iti gatas ti anak ta. Ay, agtal na ka man. Bisa sanda ko na sersermonan dananang kantatang ko. Ngam si kamat agpakalaing amang sersermon kanyak. Oray kumamot no na santuan ti aramid mo. Nga magpadata lang agpapanawa. Lakay, mangantayon. Sana ka mabisin. Magang kayo latan. Di, apay akim musim kamatan. Apay akasta. Kaslag kakapsut ka lakay. Natamnay nga raw di panagraman ko bakang. Ay, apay nga ay. Ay, agbitamina ka ah. At damot ginatang ko bitaminam dita. Ada vitamina. Di ka madalagan. Ayala, ingkay maganan. Tagpakuyog akman king ka numadamdama. Taada papananda bakang. Ha? Ni, papananta lakay. Ay na, Diyos ko. Apay adi mo imbagbaga. Ang dagayam kasta sakit mo, lakay. Talaga nga awan ko man plano amang ipudno iti amin. Makonsensya. Diyak kaya't amaklat kayo. Adantaning tibyak ko. Aniya. Oh, di nagsangitan dito eh. Kababain ka dagiti tao. Si bibiyagak pa'y sanak pa'y amatay bakal. Ay na. Diyak malapdan ti bagik ngaglading. Diyak kabailan na bukutan na ito. Kasapulak ti kararag yo. Wan. Diyak agsarday ngagkit daw iti kaasi ti Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Agpaimbag ka, lakay. Nakaroon di sakit ko iti bara. Ngam sa anak lata mapukawan iti namnama. Ngam no anyaman ti plano ti Diyos. Iso ti masuro. Sapay saan man nananagaw awit anak ta. Pati ti cellphone na saan na makontak. Panagkunag, nagsardangan dahi dyan nga eskwela. Oh, sayang laang no pinaypayan na ti panag-atal na. May kawati buksit ko ano sana makarka ni ti arak. Isungag shot tayo manan, kakadwa. One mat kay different. Total, inaldaw mo ti birthday. Ta inaldaw ti panaglibrim kada kami. Kaduan mat, nawan ti barkada. Awan ti ragragsak. Tanaya, kakadwa. Balik na asahan akong nagpayag. Kumapsutan ti bagay. Di ka mapukawan ni tinamnama. Lumaban ka, lakay.
Ada ka asi ti Diyos. Pagimbagan na ka pa'y. Diyak ka ba alanan? Lumablaban ti panunot ko. Nakapoy ti bagay. Lakay. Wakap ni Rapa. Takayat ko makasalita. Sa pulam ti anak ta. Sana makontak ti cellphone na, lakay. Uwan tatang, sana makontak ti cellphone na. Iso madandanagan nak. Diyak makaturturog amang panpanunot iti asawak. Ano, ti kayat ko nga ibagaking kuana. Gamala. Urayak ti panagawit na. Tatang, agring kayon. Tagtumar kayo ni ti Agasyo. Ha? Saan sama tanagang angas ni Tatang? Tatang? Ha? Diyos ko, natayin ni Tatang. Nanang! Nanang! Umay kayo! Ni Tatang! Apay, Junay. Natayin ni Tatang! Lakay. Lakay, pag-asim ka niya. Saan ka pa'y amatay? Pag-asim! Apa yan nagaduti tao dito balay? Ha? Anyat ko nyo dito balay, may? Ha? Agtal na karapa. Di mo itudo-tudo dagiti imay nakilamay. Lamay. Apa dito balay ti paglamayan da? Hawamat na tayo dito ya. Gawit kayo! Rafa, apay nga itaakala ang asumangpat. Wala ta. Naibusan ti allowance ko, nanang. Ay, apay nga nagtungpa kayo. Anya kay matan. Tungpa ang dakiti kaduan di tao, nanang. Awan bibiyang ko nga uray makita dati pa ng kapil ko kan ka. Gapot aglablabos kan, Rafa. Nagrigregatan ti amam ti intad na akwarta kan ka. Ayat nala makalpas kay ti panagadal mo. Naman niya tararamidam. Di mo impatag ti nagrigregatan ti amam. Ayat nala makalpas kay ti panagadal mo. Adi kan to agrigat inton madahanon ti aldao. Imbes sa pagagas na ti kwarta. Hintad na kan ka. Tapno saan kan tong agbana ka nakakaasi. Sakripisyo na ti salunat na para kan ka. Anya ti pagbagay maya. Ala, umay ka, Rafa. Di nagkuyudan na niya kay matan. Basta umay ka. Tasit kanta ti lungon ta, ma'am. Ni Tatang agpaiso tinakalungon. Apay, anyot na pasamag ka ni Tatang. Apay, anatay ni Tatang. Natay, kapoy tinadagsan asakit na. Ulitat nga ibagakan ka. Imbes apagagas na ti kwarta nga urnong na. Intad na kan katap no maipayan na kalaang itinapinta sa masakbayan. Tatang ko! Pagawanan na ko, ma! Jaglaim pagano pagkasta ti kinapatag ko ka na kayo! Iso pagawanan na ko, ma! Patpatgan kayo, nay! Tatang! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.